da fefu ya iroro ke de demi abagera irami fa ha de adre khlowalangi sabele moroi bagera era ni hafefu ba kheriso Yesu mangadli fa ebua de zino falu ya du ira ama ina ira ta fefu taro malilo walangi ni basoda ni renusida dania ba ubaso moroi ba zika uka ayati si fofona dania ayat samopaha fasatelu ngabasara ibu kedua inene zurazilune otua fele ene ngabua fele lima basia furia dania fa moroi bazura ba maile fele efa ngabua si fele delu bafatua le tabaso darumelo balangi ba muguna mau pakal ba ya agak moroi ba kantor sinode BKP turut berduka kau baba budede me sama saki moroi ba mesino muadre ba no soalu ba sinode anggota BPMS periode 2002 bitu ba simanegoi ketua panitia sidang raya FEB se-Asia penasehat panitia pembangunan kantor sinode Yaya Bapak Ama Yore ada moroi ba sinode menyatakan turut berduka cita ba yung naray 2002 no fauki ita mo itu basilalo ba le sa ilabe papan bunga berhatil hari daud bala halo mga guli ada libe yalap piagam turut berduka cita imane fefu aderia basoki netem hadiah fefu nila bagulidana ba oi bagi netenia so bawa ba atrubu ba so bawa ba mati sinuna oto filene nga file lima imane o masio ba amante za tulet tede akhnia wa baiki Yehova berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi famaileo file efa nga file delu imane ba urong uli morui ba pagmasyawa imane sura ya aho zino mate si mate ba khazoaya iyo taraydae si ruhu iwa eheha ena molobase ira menosaifa ba erege de derade io esa ira buah-buah rekida darumali lo balangi irama ina ira tali sefefu ni masih ba khazoaya ita Yesu Kristo tera-tera keluarga duka si soba nahiari yo tarai befona ba iruki mane ia dae le mane te bato niha ba mobini ba musisi so amakhaita balala ba auriniha ba kulidadan le me dua mane ba so amakhaita fa amat irege tekidaa ba songa berbeda mengumau kematian itu adalah sebuah rahasia hana mamate niha bana mate ba hadia atule ba fa amater fa afabali poto fa manoso ba hana balem wila hadia kita coba mate sozi mate badalunania sozi mate baba irau sozi mate ba ginete foturus si hinodela sozi mate ba ginete nano atua ba soge si mate si mane satua dare irei kulidane ba ginete no ahua hana ba dia ber valekoi iruki dae lemana habis si lemati bakuli dangan ahori mati oya nasaba nofu so amakhaita baba amate ba ira furuga na kibadan niha ba manofu goira manofu kharadede ya wakati manofu kharadede ya wapo lamane hezaban wasila matelaniha hezaban wasila asauzato Bila na ile tema bapa mai fitila
Bamodane-dane I bazifaluka baba auri moroi bagufandua ba auri seroma ba iratua da mefena lalau mangenu lalau hoho bazimate lamane le badua sila matena niha le badua sila asau sato ebua niha ule ebua niha detimo moi fama rafu dan sauha fama khite dan sabro bahiza bemusida da yawagate bemusida da yawapo oi lala niha bagulidane oi lala niha bagulitra daerah satu funa manema orali baba lofu megeno ezamba wasila abatelaniha ezamba wasila asauzato irama ina irata lifsefefu fahili bangenungenu ratua mefuna ba ifaduhua gitaromani lo walangi wa ilotarai aihuniha bahore bafaluha hadiani fotoi fa amata bermefabali irasa ai bagubu wa aurian bazura sa ngobaha ni basokuno mege ba ihedrege wa ngobaha wa fefu hadia ia basokinete ba hadia ia fefu bagulidana ba oi baginete ni sobawa ba atubu ba sobawa ba amati adre berdaun lahadis tola mamadun lahadis tola manaha fefu hadia ia no amaterewa no angitula soke irasa to mefuna la faduhua ko ila mane ba umane menalda ni halune mali menalda ni halune ho so sa do fanu le sarai wa so do fanu le hasau pun so do fanu baluse so sogoi zo fanu le toho so zaneur baba nutu so zaneur tu asanomo si manebe baba mefuna pada tola tangene bagi netedai tamane nani halene mali ni halene boho ni oroi baroho ba oi ai ku ka SKPD ba bolohi oi fahule ka ASN ba mangalui so zaneur moto so zoroi kelingadan oi ai ku zaga beletela mo bapanua oi fahule se ke buat tetela oi tohare se ke buat ba hede zarada so he moto basuta limu morisi si molohi solo hefana ai ku fefu no babanuasa bela romo duria banomo fane no salawa da minaulia na mutune ba umane mutune ba ho bahiza meno inerte zo aya meno inerte zo le khe da fanahake le khe da folohi le khe da fanabika na amai dola mena ia eska presiden eska gubernur eska bupati pasobaga furia kahebaga hezura di mane bila di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya dapat ditinjau kembali sebagaimana mesti bahiza eskana asa uzada eskazoke tebai la batal ke Papa Yori tebai batal ke ketua DPRD tebai bermeno amaterewa lobalang sabua izi tobali o musola dede yani yani basoku mikino bazura zinune otu afele ene na afele lima o masia va amate za tuleteda degenia va maigi Yehova berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Hana ba o masia mengapa berharga medozi ni o masia Yehova ba nosifaluha homonia he baba auri he ki baba amati meno amai dola ba hulusa na nomena babi asoba kulidane banotobali ni homasi bafaluha dakula memena bakrobalangi adre ba iwa bazura sama ele enomike
ya aho si mate bakakeriso hana memoroi baba akhududiro balangi bakakeriso Yesu no faluha ita bangefa no faluha ita banasaibor bafa auri sila aitu ada berdae idena wa da fefri ita suulo le kena baba mahal baba ni keriso na somehede semoga amal batinya diterima Tuhan di sisi Legana baba mahalnya Kristo. Hanya satu lainnya faomasi lo walangi bakazoya ita Yesus Kristo zanga asok kuda favorit. Batafati dah bafaluka ita ba urisila itu. Amin. Ada na susoza misakuta bifona babu ilawa saya diterima Tuhan di sisi. Karena bagi orang percaya kepastian keselamatan itu sudah pasti. Hanya iwan ba Yohane faza felezar nga badurali imane Yesu ya ono me mauso ba fauri sama tikhu ba auri hewa ai mate ia ada ba iwan me keno baba ba ele fili evan ti aro sai batirara de vasifanuha homu zimate ada fanuha ira bolopasi Irama ina iratarifu sefefu no faluha bolobase zatuada ama batimi no te falui oria bangarenar no taromo mikeno le arasia ia babuh ke banomu ya padahal usia 12 sara fahitra jadi hadiah mikeno diwal na fitu maful fakhi bas terai pada ba fangabudo ba kezatuadare lahadi faluha ya dan teifal ya badal direge na itarang turda ba itare mo daw ya funa badaba o muso da dunia mula ya fa oba badan de man si faluha no ha da dunia me bagulidana me kesuya bano ihalu halu dunia tera ya di tola tawa teramo riba profesor na si kayo mena teramo riba konglomerat hana notaromo fefu sukses drononia abu mau dunia na irono mituno feli efalo berdateru sino mate na Yakobo na ifele tua ina sa musadina berarti afele de lui kalai si Yakobo Pato apa olha se me badani misira ira me fibra ina telofo me tombali raso ma perdana menteri Yosef afitu ngafulu pada ane ke no au kasiwo bla ikalai si Yakobo pada batera ikalai si yai ba to raum si beras yai na badam fati salawa wa isaguru tanunia. Di balik semua kesuksesan itu ada tokoh yang luar biasa. Bayang ia Zatua Sopano Bazim Al-Khari. Ada tamane, nah ini luar biasa. Melehati faridiyah kelumalangi. Karena ada sosok yang lemah lembut, ada sosok yang tenang, ada sosok yang sabar, bekerja keras. Dan yang paling penting sosok yang terus berdoa untuk anak-anaknya. Nah itu dia. Dan itulah sebuah sukacita. Faluha homu heba ba auri ba faduda dada tafati hegoi baba amati. Ia dae faluha ia melupas. Pada ramai lumalangi di basuk mige ba imane faluha homu zimate bakakeriso molobase ira io sadira buah-buah. Ada berdoa ira ama ina talifuse terang keluarga duka. Bahada fefu ya daya ya ita saurina.
bagi nete si famane pano ke inete heda mangireun ana bayo bazura sang upah ba berbahagia orang yang datang ke rumah duka daripada ke pesta. Ada berbahagia karena pada kesempatan seperti ini kita merenungkan kehidupan yang sesungguhnya. Teologi kita mau erenusi va fefuni habakulidana itere babadruhe va amat. Lehado isi lemadur ha inote zifabubu baberdae ba lehade eluahan ni hade tu bakulidana ilau faya wa khana dunia ba medromane na ya ifu kita na dunia ihudru na dunia dan sebagainya karena semua akan berakhir. Babagi tu sifat mana daegoi bate fasuki badudda hadiah bahi iblis sabe taronda be asoda bagulidana iwa bazura filipino mege jadi ada hari kedua mati faulu kini so babayati dobla rua imane babasunesa jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Elohania sitoroi morifuri damenemen lanjutkan kehidupan dan bekerja memberi buah. Nomo halewa mi nomi be buah barda bami tomuke so dane babangata ufi lobalang. Daya sinangnya tau hege babi asoba kulidana tenga mga Yesuana tenga fatitisa tenga mga hudre ke abu tenga pulau amuata nomo juga mikemi tenga goi amuata pa atimaha ba metromane fa afu khede heba dunia nyata metromane bagi netere ba dunia maya uromo migi bakatan sambutan bapak ketua DPRD wa so calon di fun ba boi mi obobo sinagomi abi calon heba dunia nyata metromane ba dunia maya amin termasuk perkara kedua. Karena kita bekerja memberi buah. Tetapi saya keluarga besar Abu Fifro. Fadu dedegu ba ewa enomiwa mege faduka abi yada eba omusude. Ba iwa pamayor mege ya agade ya dapat furus tobali anayatim piatu. Ikelakari rau bapadai mege pa mayorin di mana makan si mana kamu mau bapati asuhan. Tapi tengah toroi mi ya berbuat sesuatu bahwa buat kerang pagel itu saya anak yatim piatu babi anak ada salahiran mirara dendera bermenofaluka mi hobu lobalang. Irama ina iratani sefifu tatu abu asa babalisa berme satua sa mene satua soproroga satua samoruduga bala hadi saya si hede ay fada baga si zinu nami mege na tola mi iro ya wasa irzinu da ba oya ki mene mege sinumwa ena so bahasa de morifuri baterang ori bada bai mi roi lo balangi irege ifatohu hobunia keluarga besar. Bapak Abu Dede ratwa dan mifun apa asesi keila fai hage ba Abu Dede radre la tune hoho la laumana lamane heya uga simate satua heya uga berzadomo boi musi dede ya wagati boi musi dede ya wabo boi amobini ohisar boi angalui ohisolo boi faho dede mefereki boi faho dede mehulayo fale fau ati drege si malmaehe fale fau drege si laluo uilala he niha bakulidane uilala he niha makuli terang-terang misolo palagi si lebih rifari heda ya iya baka soalnya ita Yesus Kristus sang umae
le urei ami hule sile ama sile ina koido khemi da uli zo ayai ta Yesus Kristo kheda fe bateraba keluarga besar wa le farui ia Immanuel agoda lobalang jadu mengakhir maadu sawagele dan Roma 5 soal fasuki badedema ba utoki ke